аҳмадшоҳи масъуд мегӯяд: дар зиндагӣ боре ҳам гирья накардам ба ҷуз як бор. вақте модарро бо кӯдаке дидам, кӯдакаш алафҳоро меканд, решаҳояшро мехӯрд, хок олуд буд. модараш кӯдакро наздаш фарёд кард. аҳмадшоҳ мегӯяд ки ман интизор будам ки ҳоло мегӯяд ки марг бар ту ворин, аз паси ту ҳамин ҷанг шуд ё чизи дигар. аммо ин модар ба фарзандаш гуфт: хӯр бачам, хӯр, бо хокҳояш хӯр. мо хок мехӯрем, хок намедиҳем. ин суханҳои як зани ҷасур буд. аҳмадшоҳ кӣ буд? мо имрӯз мегурезем аз хизмати ҳарбӣ мегурезем. аммо аз як чизаш бехабар ҳастем. ин мактаби мардона моро ҷасур мекунад, моро нотарс мекунад ва дар ҳар пастиву баландиҳо моро тобовар мешавад. ва хусусан нафароне ки дар марзҳо ҳастед, дар сарҳадҳо ҳастед. сабаб ин шуд ки суханҳои як мӯйсафедро дидам дар интервю дар интернет. ғурури шаҳрвандӣ маро намонд ки ин наворо барои шумо хунам. эй нафароне ки дар марзҳо зиндагӣ мекунед, дар сарҳадҳо зиндагӣ мекунед, ҷавонҳо, барои мо хизмат накунед, барои давлат, барои касе не, барои он хизмат кунед ки ҷош ояд тавонед ки падару модару хоҳару бародари худро ҳифз кунед. худо накунад як чизе шад агар дар дасти шумо диҳанд, ларзатон фаро мегирад. ба чӣ хотир? ба он хотире мактаби мардонавиро нагузаштем. дар таҷриба бисёр аст, дар сухан ҳамто надорем. инқадар дар сухан бой ҳастем, фақат дар сухан шер ҳастем. аммо худо накунад садо як тир шавад, дигар оғулҳо пур мешавад. ҷойҳое ки истиқомат мекунанд сарҳадҳо, чанд сад ҳазорҳи ё ҳазорҳо одамо ҳаст, аммо аз он ҷойҳо як нафар, ду нафар хизмат меояд. ҳама мегурезанд бар Русия, ин тарафу он тараф. ман мефаҳмам шуморо, аммо баъдан паҳлӯҳои дигар ҳам дорад. агар инсоне бифаҳмад, нуқта бас аст. агар инсон нафаҳмад, баъд ҳар баҳонаҷӯӣ мекунад, ё ки дар ҳамин комментариҳо менависад ки ту гуфтан мегирӣ, ё ту худат рафтӣ, ё умуман баҳонаҷӯӣ мекунад. чун нуқта бас аст агар шуур аст, варна чу чароғ пеши кур аст. инсоне бифаҳмид, нуқта бас аст. инсоне нафаҳмад, барои шахси нобино кур, шамъу чароғ дигар лозим нест. ҷавонон, хитоб ба шумо мекунам инҷо истода. мактаби мардонагиро гузаред, ҳамин хизматро гузаред ки замоне меояд бар шумо лозим мешавад. мо ба хотири хизмати ҳарбӣ нарафтан чӣ корҳо намекунем, чӣ корҳоро намекунем. аммо падару модарони азиз, бештар шикоятҳо ҳам мекардед ки ину он фарзанди мо гапро гӯш намекунад, баъзан фарзандҳошон ин қадар неъмат аст, намехӯранд, нозу нист, хизмат нарафтанд, азоб накашиданд, мактаби мардонагиро нагузаштанд. гузоред чун мактаби мардонагиро гузаранд, дар ҳар пастиву баландии зиндагӣ мутобиқ мешаванд. бовар кунед. ёд дорам шеъре аз ёд карда будам. ҳама аз ёд карда будем, дар китобҳои дарсӣ буд. ман калон мешавам, қаҳрамон мешавам, бар диёри худам посбон мешавам, аскарбача мешавам. гӯён ин гуна порчаҳо буд. куҷо шуд он порчаҳои шеърӣ? боз мегӯем, ба хотири ҳифзи хонаводаи худ. вақте оташ гирифт ҷангал, вақте ҷангал оташ гирифт, на тар мегӯяд, на хушк мегӯяд, на кӯчак мегӯяд, на бузург мегӯяд. худоҳофиз. ҳама вақт аз хизмат тарсидан дар кор нест. як шоир мегӯяд ин ки ҳар ки чӯ буздил шуду безарда шуд,
نامی او از قید برآورده شد. او جوانای عزیز حرکت کنید که نامتان از قید رویختی جوانمردی نبراید. ما برای هر یک وجبی زمین خود، ملک خود ما جانساری کردن ما در کار. گفتم و عمل ما خطی یک شده نشده کار. هر کار عملیش حساب. لفظ کتی سخن کتی گپ زنه ما حمایت وطن به تیار، ما وطن دوست، ما وطن ما دوست می‌داریم گوییم ما حمایت وطن به رفته گریزیم یا پناه شویم اگر این آیا وطن دوستی است. سخن را در عمل اجرا کردن در کار. هر کار عملیش تو. پیری توسی ابوالقاسم فردوسی یک بیت دارند میگویند که ز بهر برون بوم و فرزند خویش، همان کودکی خرد و پیوند خویش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. اکنون مادامی که پیری توسی ما همه خیلی گفتیان، ما همه حسیات وطن دوستی مایه در اساس گفته های همین پیری توسی به عمل جاری کردن ما در کار. ما در موضع من میدونید که سرحدی زندگی داریم. ما همه وقت هیچ آسوده به ملال در جایگاه ما میخوابیم که مملکت ما تنج باشد، مرز ما تنج باشد. و اینه که حمایت کردنش در کار. جوانهای باننگ و آرو باننگ و ناموس ما باید حمایت کنند. همه من حیران میشم که بعضی جوانها از خدمت وطن سر میتابند و خود پناه میکنند. اکنون وقتی آن رسیده است که همین جوانهای ما رو به خدمت وطن بیارند. مرز و بومی ما حمایت کردنشان در کار. ما خود ما حمایت نکنیم کی ما حمایت میکند؟ از دیگر جا آمده ما حمایت میکند. من باوری دارم که جوانهای ما با آر و ناموس هستند، خدمت وطن با آماده هستند و از خدمت وطن سر نمیپیچند.